Zdravo svima, ja sam Ermin Kreponić. Već duži niz godina se bavim proizvodnjom online edukacije u formi video kurseva. Kurs koji ću držati unutar Akademije 387 je namijenjen za ljude koji su trenutno u potrazi za poslom i tokom ovog kursa ćete imati priliku da budete obučeni za pozicije koje su trenutno otvorene na projektima u Hubu 387. Nudimo vam obuku za 2 vještine, naracija i priprema materijala za naraciju. Naučit ću vas kako da pravilno koristite mikrofon, pod kojim uslovima možete snimati, pravilnu artikulaciju riječi, upotrebu softvera koji se koristi za snimanje. Što se tiče pripreme materijala, bit ćete podučeni na koji način tačno trebate da napravite materijal, kako da analizirate ciljanu publiku i u kojem formatu taj materijal treba da bude pripremljen. Poželjno je da imate neko znanje vezano za IT te poznavanje engleskog jezika. Vidimo se u Akademiji 387.